Hagajinya lenti jangka school Khasi Pnar Secondary School Bakur West Jante Hills District kum kawai nag-Islam ay jing nang jing start kabala ay gajing sakri mentala kumban ropos na may ay hakatay kadong kathan haka arpusaw trik ukula lengkot arja arpusan lingba gajing trash tom ginong lam snong kalayo ban pli paj ba ya yeng building bathamai khnang ban penjanai shushu ya kapuli puthi hakatay ka school kadai ka yeng building kadai ka bala baiting kahi dagi katto kat ningot ki riu shimat ki ban nakatay ka snong klam kanu ka jing arab naka sarkar jalla lawan ban pelipat ba ya kani ke skol do ba Sniawbhalang dhar usumbut menteri rang ba ka jilla haringkat ke jinga don lang uba lakmen rembui chief advisor ke sarkar jilla uba Himalaya sang pliang advisor ke tanat puli puthi ke sarkar jilla uba west parliament rang ba snong ke bakur nolor kiwe ki bala syakot ngubha hakani ke ski na kalyang jaga skol kala IT rui ke dorkas show sembut menteri rang ba ka jilla ban pai kmat lem syaki jing ki bagi nong penyai kate ke skol ki hab ban man Habakran hakani gaji lang uba Sniawbhalang dhar ulaong. Bawat la ka sarkar jilla ka le ik babon ki kam babha hakani gajilla. Hendrai ki bon satang ki jingsha kan tho da ka bapen pau bah ka puli puthi ka sarkar jilla kala persang banyale shibon ki kam ban kentiu susu yaka. Nalor kata ulaong bom parla ban ai kanu gajing kular habe day bat ka dorkas ka ba ka skol kala bu hakmat jung Hendrai ula pentip bu unno senyang kumba shipaulak ai Hadien ka Elekshon MDC syakani ka skol. Iwan ijian kam pe ba am kami we me hajuk ni support lang ni yo wana ai roi pa sa tu ijian kam ko bon ki mo mondam ko thok betu imper hak fast food man chong officer ngarau recommend ngoro ulu ai recommendation letter so education minister lembau ada jar deklam ni dawan nang we me liu yo pidawan leaders ben dai bot lang ni ba imper yo perchang pai iwan wo cha khmat yo perchang ule wo ngai piu le ngoro ba mum to wi yo ni ba any system of education kamonu ai school building botang kena school man kamonu ai scheme boy memu itok kami standard sexual education policy temu kular kermaya manu bakla anu ai full recommendation wa kini school skedam kamu gini wara kamar pau ni na mpere kani adu torom am gabi mentago pu ni adu torom ya kani adu torom ni community hall mix lang ate ni ba gachong man school man gachong no ya kani age paula deputy MDC election age paula ya kani discuss no gino college no yo pa ge DPR tayo approve dep election ni ba ani election bom cha ge sarkar sanction scheme Gatau Kular ni handa iki tigo bon wala ni UMLI ni raun plin daw ye bei u advisor da plamu daw chim kiai u masti pen UMLI verim na daw chim kiai tengah ni chim kiai iwon wi yo perchang wi tilang wa gani ka thaw ko ba ni ka chang ni ko ni Hadien pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F haka bam bangi bam duna ki eki batte ye comment Namar kata habat thiru atau khau kam lu ka umpnyang ka dot pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ni ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya